Asamoah janko ye Stonebwoy 9 edi 12 years Asamoah frame no complaining na Asamoah jan complaining na ma free Stone me to me kan chere say Asamoah jan complaining na ma ye Stone inti da be na ade na Asamoah jan ye ma wo no o si o me mpese me da na sisisia me pese me true book na ma call back na me si o Asamoah me sheda yusu nyansa kwan bi so na meneno kasa oh lady ow Chris Wado sika ba ko de ma me every 1 month bia me da na se wo Instagram nkohwe na ma tag no sika ba ko Chris Wado de ma me to wana me ko me phone so kra na me ni kobo receipt no so pe na ka me na ma be da na say because a time I needed help no omo me di me sika ne me sweat no ma ho odin esa ko jijiji nkrofo sika kra ba na me meji me won anka reven obo for ma me 700 million say me fan come Stone no if I was a greedy bastard me kwa ko cash scan because na sika ne was in my name. Stone does not have any contact with Reverend Obofo but me buy the check ne be kire no because na wo me din mu e wo moving pick meet and greet me na me this ade ne buy kona the whole media no say Stonebwoy enye bibia mo so everybody was Shatta and I me do omo betena ase. And I'm say right now no system need to say first ni biom everything is social media nti die ne yebeye and ye kan yetibom say ne yebeye meet and greet with the media e wo moving pic and omo current ho e wana me be frɛ Reverend Obofo na me di tu nanim and Obofo wa say don't worry odo aye do won kwanti yebeye and I check me just 700 million me di three Stone say and o see oh Ayisha Nyame show and I me call cash check na me say back to the meet and greet and I me better envelope over 100 and I throw DJ BS KBA you be my DJ bia sanka metina call cash scan na my brand 500 million na my for 200 million remember 200 million for 500 million cause no me na me cost raise can no onim ska pra me cost raise eno ani so yamwa me me eno ani so yamwa me nye de metimi de aboa basike bia meji bia me ba kojo e ba me wona me si kojo Stonebwoy kotwa mu eyibiu na mu wofa onyeska e na me ba no e call ne kai mu no yi 500 million e na me ma che me ba no asema bi ka che mu nyina 4 years ago me donya me ha me ba ne sa anka sa 500 million na me ba ne ko che Stonebwoy e wo me nim no anka se scan metime age dia akọ me masase so me nye greedy nti me ana me force me ba oriba e no kan me nim me ni nyina na ko fie ye kwa na Stonebwoy ni nkrofo bi to ho ene ye friend call ni studio e na me ba no e ka che ni se me ma me say o kwa kotwa video bi wa ha me sa 500 million cash ena me ba ni yis kan say no de share Stone nsem me ko fie mu bi sa ne say oyi mu wan Ghana kra de ma me ana ade na mo pese mo jeje me mu bi sa no so sani ama we ni na me Ayisha me be ye ma Stone no me say ye Shatta na me ye ma ana anka SM4 na SM4 no krampo a me ni omo eyi kono obi ti say je mu no mo koji Shatta sika ne ba ne de akodi fufuo kwasiafo wala yo ba be didi matem bisa wo boss kura so de me akotina be bia to fufuo ma me dida na bisa wo boss de ama niama ma ye me ye wo bi ne de emu 1% na me de aba no Friday me di nyina ebeba niama nyina maka no eye 1% afi Friday ye be bobo free papa ebe si me yi Dr. Louisa ne money free mu ne abof se ne sisters na omudi nkwase asem o sister ba akromu ha wo Stonebwoy ni pakra wo sister be so ne nche oye Ghana ni oji Stone sister ne tena close to 8 months when she rent free ya Ghana entertainment industry me therefore ya so when your time 8 years sama o kan ni bia now the all can na say nyame ya adoma Friday obe shaky beam camp no obe ya exposé bi enyo mo de be ba bonten no
Me who say even sa akode asem bi wona no opese oka sa akode maame asem bi wona no opese me defo ebe ya sa ansem no Ayisha maame eka do sen wa bo Stonebwoy ho kane nyina bom ne fa yini bra fa kane bra na sabia ye do beam nation ye nyi giska de metua kane na asem bia fa na asem ko God mother of beam nation Ayisha Modi obapa mo akoma mrafom why mami mo akoma mrafom susu di yaw ni a oye ma stone no hu se wa ya amanyame se de o kasem no o kase udo Stonebwoy no Ayisha me no okofa mami ebe ya Friday de opesa oye ni jai me de so obete me ni nko ana so obete me kasa nko Ayisha jai enye ena u invest the industry mu ade a odo ana wi ase ade a odo no se u give yourself ina na bi e no man ko se de wo pa me hu se o ye loser o da bi hu se what satisfy me na o krape Ayisha ni a wahwere bia no nyame be hye onamu e wo kwan foforo so se still wo hwe na wo do no wo sika no wo bibia na Ayisha enioma now experience na wanya and I think that life so when you experience we are utimi ye kese sin bibia ade ewiase companies be brave omo establish ye ni nyina ye nkrofo a no mo kɔ pension omo yo mo bibia wie na afi no manya nyansa ne adoma kyede no Ayisha now no experience no enti no me fa ne say still out do adwuma we ya Ayisha pe the right people are say bi ombetimi aboa establish bibia ma say be ya da kye ne so no ugina bonte na wo hwe won sa no adwuma you will feel proud of yourself say bi say wo dey wo resources ehye musicians mu na unya outcome na open na Ayisha why not say obedane on sakakra because entertainment ni ade e wo mojem e wo DNA untimi nyai utie Ayisha kasa ya Ayisha dini resources share musicians mu no ache ye o se ne nkoda brem nya na esoma na so nkoto ade otimi diska na de asoma no ekoma musicians and nti wa ye free ne nkoda brem sa na abedru this very age and I think say e was say omunim de e de Ayisha tenase no mu busa ne nsem bi na omo hwa kwan mo befa so omo be invest in resources no se be ye obenya outcome a ope Ayisha wakoma da oyem no eni wakokodro eni ahofama na wo no eni wo supporting spirit no Ghana entertainment industry ehia saade no and I think say it was say we establish bibi in your own name me fan say sika na wo kan nyina no say bi say ye no kra wa wo be invest into ade na wa establish no and penifo say wani sema ye ni nyawo Ayisha say mensam yi ebedru anim dia me sro nyina ne say Friday exposé na medofo pa wo so de ba no enke be ye twa so enough is enough what can be now Ghana for nyina at part of the story whether ye beti Stonebwoy in so part no eno de e wo nyankopon sem but Ayisha eni diem for we need to nyoma bi o se okra o ferry Dr. Louisa for need to Louisa nim for need to Stonebwoy man anim Ayisha na nyame ya adoma Friday no me ma abontin po Ghana for the Ayisha oba abontom do be bon kwan o na content creators no mani abro baby a oka as ensem ni wie etete abusuam etete adofo ma Ayisha de na abenya nipa odo no Ayisha so ye ne papa na sabi even a one sedan kra wa anya you don't have to feel bitter nyame no so ka chense papa megina wa asem so aya adoye me pese me di ya wo makomam enu nti agye wa wunyansa mu no fa kwan foforo so ne tua meka ana say ma me satisfaction na me hwehwe no Ayisha bet mama say nyame be ye bibi foforo ma wo abrabo ma
Ebi cry emfa Stonebwoy so. Nyame betuma bless you with a young talent bi or baba be blow ama wo investment a waye ewo industry ni mu na on sa kan back. Mama bitterness eye ade a esay nyoma. Ayisha bitterness esay nyoma brutal. Nia wo fam no Ghana entertainment industry no nipa be bria fam. But a kwan na wo pese ofa so e solve problem no. Ayisha me kind of crutcher enye nyame kwan no. Nyame on say nyoma. Nyame dum aduma chede bia. Men fan say nyoma. Huni se sabi sensem a wo kan nyina no sabi me na me ni hobi nemom me gina wanu masem so na aka me nsem we huni se enamoso ema Stonebwoy adrum pempen so na wadru no enunti as a godmother no uti akira unkwa na onim ni a wo de share Stonebwoy brand nim etese wa wo ba no ahwe na ma na nyi no adrum pempen so bi onko na onim investment a why o kan kra sa obani wa hwe ni skills obi na obagye adi but una no inner satisfaction onko na hu se oba no adrum pempen so bi wa brabo mu a hu no TV so ase rade me da wase so mama ho de ne odo ene a ho fama na mitimi share me bai ma na adru sam pempen so yi Ayisha hu ni se nyame afa so a support se bi Stone brand no am na be household name now anunti danyame ase na ka insurance egu Stonebwoy abrabo so say no crescent some na wo kan nyina no wa ya ma Stonebwoy a huni say wa ya ma nyame ane tuaka enye nipa so you obi papa na wo pe na ase na fri nipa no Ayisha mpempi no ahwa be very disappointed me kind of cratero wa be kan part wa kakra mame eye ma yen chen kakra numso kakra mame numso twen ope numso kakra medafo dodo na amunim Ayisha Modi no mo wone number na mo hwa mitima ka me no ye be stress mon friend na mo ne nkasa na mon ka me down nye tosum yenu dodo na sabi mo so mo do Stonebwoy anase nya ye do Stonebwoy no de yen so be ne se ye be koye nkotodwa anim ne abompa ye fasting ya kachi nyame se on ka me Ayisha Modi down se be ya even Friday Ayisha Emma Bonting Emma exposé bia make kansem enkofa confusion bia emre Stonebwoy ne busia ne sa nyoma no nye tosum yensani se we Stonebwoy fan and also who belonging to the Stonebwoy camp I need him two wrongs can't make it right mama ye nyina yen kan anuntum na emuntu to ni nyina enko because now no abekasa so before from so bekasa ebe ye hey any Friday dey ye nya aso and to avoid Friday exposé no any day mebe ya dodo no belonging to Stonebwoy camp na sabi mo ye target Ayisha nimmo no any day mama mekasa biem senior nia owo Germany no so alai senior yesro cease fire mun seize fire na asembia mfa na asemonko na mon trase na ekwan be fa so am be solve no se mo be dana se amona na se na munya ne kwan na onko na ye emra na Stonebwoy enya kwan enye na adwuma. Thanks a million for being part of today's episode of The Bonah Show. Don't forget to subscribe and be part of this bigger family. Onyankopon shraw na ontina nim chiro. Se o akwantum o abrochire na opese o sendi sika ko momo number so ewo Ghana anase opese o sendi sika eko bank account bi so ewo Ghana. Medafo mamen kanfo lemfi emao. De enti ame kanfo lemfi emao nyina ne se ope money transfer omo exchange rate ewo soro kese pa lemfi na ni gisem kra kese ne se wo Europe now we your first transfer with 50 euros amount 20 euros cashback and wo UK now your first 50 pound transfer amount 10 pounds cashback or Canada any Americans now your $100 first transfer amount $20 cashback nemom answer na benya cashback no mema remfi se ube use Bonah BONAH as the referral code biemu so se wo America na opese wo ship nyoma free Washington DC Maryland and Virginia odiane Box Oak Logistics
omu ye door to door shipping company me therefore free box o say o fro ma woni mra won so no mu gina waboboa no omo be box no yoma ne kama na omo de akọ Ghana asomdwe mama wo omo so eni gisem ba akọ eka woni say o fro ma ka kirom say enam the BonahShow so na ote omo nka omo so mprempren na omo chew 10% discount nia chat woni say o kọ Ghana akodi udwuma bia na sabi udru Ghana be Kumasi na udru Kumasi obepe ba bia dam wasomadwo obepe ba bia e 100% security e 100% CCTV cameras air condition chese ope ba bia dam wasomadwo wa obe sorry with my ye waduane live to say there sabi uti ufie papa bi ma fre Pcash Properties and I say call www.pcashproperties.com